Muri muno muluya wanje wosu bano unyolanga ne khandi nefsefila ivya ndenya kubeni khukutananga no mushikhalo shefu khu Mwanamberi TV kumukambo ino lingangala liefu namba indala ibuluya wosi na no khukutana okhubola khumakhuwa ka affectanga shinga baluya nyanga ino mululi wanje wosu unyolanga khurula abali abanyolanga khurula Kakamega Vihiga Busia nende Bungoma mu Nairobi nende Timbika cyose mu Kenya muno banoli ndenya khusaba mbobe no bukulanga itake kayondala mano finyeshi finyosha subscribers yao like na khandi comment video ino no khubea la mushikhalo shino buli nyanga buli lusi buli lwitsa nyanga ino mureje sinda khitsa ndenya khulomelo mekho khuli khuwa alino liya bandu bakhasi okhuba abatofu mutsingo abakhaye abalya bosi abateshibwa ingo ndenyo kuba changamoto amakhuwa ko khwikhalasa mu khupayimbakha mbo yikhale khupayimbakha nzonyola mbo shumakho shintu shosho bano kholanga khonye musatsa wotawe likhuwa nono libi sana kenya khano beno khonyanga musatsa wo khola makhuwa kosi kaba kenya abena kholanga mushalo shino umundu musatsa yebulwa no mundu musatsa nyakhananga sana kushalo khuno okhwakishamba nyolire fya khulya kushamba nyola mapesa khwakishamba nyola mapesa kanyobani kalipanga ibili ya musibitali alende khole findu finji sana mungo omuluya wanje nenikakha mbo mukhaye oli yawo nitsokuba nwito ofisi yeshu mosho bano kholanga kho okhonye mundu musatsa uno kholela ifamilia inota kho obuhimu bwa bumuhimu bwa mu familia muno bubuma kho tawe ndinyo kubona bakhaye boli bosi katali kalimbo lasimo beni watya khusukuno ni kasi tawe lakini khodokhane resources tsikhunathi ngei imikunda chilingo ino nyalo khuruka khefiruko fino onyalo khuruka tsingo kho abana tso tinyinji mano kusinja kho sino nyola chilingisi yawo khano supporta umusatsa wo nolengera shindu chinga ingo kho shikulanga shinge 200 nonyola shili kho aba shilingi 200 okulenga kho ndala ni bula tsingo kho ni bula no tsingo kho kata 11 ndala no tukho kula tsingo kho sino kusinja kho tsibili tsitaru no khonyo musatsa wo lakini amakhuwa ke wo khula senu ikhala nano rasa matakho wanza so khaba musatsa reshina kholiyeho abana ba mu busera kasi ono kholira rasa kinyambo benu ikakamwango mundu mukhasi ukhonya umusatsa wo nola mukhonya musatsa wo tawe ifamily tsokubande zishida khulokubira musatsa tsokhurula khabe yesanyo lakini amapesa ko mundu mulala shikayire tawe kenya khanambo fwesi khubeni khukhonya nanga fwesi khubeni khikhalanga lala mano khukhonya nanga shinga mukhasi no musatsa kalimbo musatsa yenyene tawe na mukhasi yenyene tawe khoba khaye ba ingomo tsingongo tso mwirume kabisa nola nyelo khuruke fyayo tawe uruchetsingo kho garuka tsingo hata wizonyelo kula impusi khano nyokula ingombe muitala nende nyendi discourage abasatsa befingwe basatsa bewe fimbo umuntu umukhaye nato khaba lo basatsa bandu mukhaye nato khana kuleshayo mungo labola mbo mukhaye sa khayiro kula ingombe tawe mukhaye sa khayiro kula imbuzi tawe likhuwele likhuwa lyabulwa nende wakati nesaye khuli mushalo shikhulanga ngambo digital ne khubola mbo buli mundu ali equal ndo undi kenya fwesi khubene khuyusishinja mu tsishuguli tsiba ntsela mango khumesa ndo kholo luya lwefulutsire imbiri kabisa kho nyanga ino ndenyo kuba imisa bosi babantu balolanga no TV yafu ino ya Mwanamberi mbo kwirume fwesi nobu mukhasi nobu musatsa wirume amakhoko kholera lera tawe nakhano tukhani wibula abana bakhibule bano kali mpaka lasimo beni wetsanga bide khukasi khokabe mbo beno nyolanga shakhulya obeno nyolanga school fees khano beno nyolanga makhoko kho kukhola kho maendeleo mungo ngone tinji sana acho khwira ifisi umuloli wanje sinjira tenyingi sana tsyo khonyola mapesa shikalimbo chachira kalitawe lakini khushititishirya shoba nol na shomu recherisi onyalo khubano kholanga makhwa kano mana no betsango muinda khulokha ndo rundu tititi no rokhola mana khumudo murambi kho khusla sayi nda khabasaya mbo khwirume abakhaye khwirume abasolile khwirume mana khukasiye litokho lyefu lyebuluya muri muno sana khulokhumbirisia ino ni Mwanamberi TV shikhoyelo shomuluya se unanje Jacob nyendisia no mango isole khumatsa musatsa wa yera mulongi ne khuboranga mukwaile lakini neshiri khutsia kumbuka makhwani katarusande nyambo subscribe or like no comment ku video kuno khandi tsokubane khorera nga video zinyenje mutsinyanga sisanga imbeli muri muno sana muloli wanje.